Socheng constituency ke parlo Amlong Central PS along BJP office asa hem kimi kang kupon. West Karbi Anglong Hamren constituency ke parlo Amlong Central PS along MEC Hetsing Rong Phar ke Asia hin pensi BJP asa hem kimi in kupon. Bang solong puthot EPSL siklem bang fu atum BJP along bang pho chapa ogdu. Lapen MEC Hetsing Rong Phar hin pen puruya theron ponsi hemalong ke AJ phan pipajer ponlo. Bang somai long Joy Singh Pro BDC Chairman Long Kendro Hanse Wartong Tu Commissioner Purnima Hanse Pilapen BJP claim bang pu bang piatum chetong dun pen mai misen pen pachon pon long lo Hamren pen Jonah Singh Long Hang report Time News Dipu BJP जिंदाबाद 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 BJP जिंदाबाद 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 हरसिंह रंगभर जिंदाबाद 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 हरसिंह रंगभर जिंदाबाद 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 तुलेराम रोहंग जिंदाबाद जिंदाबाद Litung jasanya itu pakai elektor laut. Abang sih, atau tuh jadi non pada abang alitung, yang kiting baik pon bom nopo. Nah pensini, nah nilai perang apa lo ya? Ini Bharatiya Janata Party litung putot apong, Narendra Modi Prime Minister, apa yang jadi putot aro, non ingkan kepre poge itu sarkar dola. Lapen, ado itu litung pegang lo aja. Ini litung BJP sarkar pensi. Kedung, ma Hamren jasa metek, district headquarter lepono, ma border ana lepono, ma kapre hidup ke lah pada lepono, ini tu dan siklem pipono. Pinidang ame ini tu heglong. Laso prang jong prote, rong pena kai kame, kajunang raya bangke, tuwara lah. Tuwara mentulah sar kaponai po, tuwara ni tebu jongke, tuwara tipete ni cuma klem kleso. Kita nona bangke, teknologi bangke, tuwara hotu deta, mujongke. Kasih langsung teng, malah langsung tuan dapat tanggung dia jadi ni kita nama apa? Akhir tuan rodong, akapreng matahong, tuan bunayong, akapreng matahong, urun udah pom rodong, akapreng parti suyong, reson card suyong, akapreng parti suyong, nanti lagi pay itu. Lasi, kalau huya bang, ini tu cok cedet pun. Akhir pidamkan ini tu dah amlong long, PHL siapa? Vote kilo. Saya langsung kena ini tu kopi long. Alang itu malah pele itu reson card pak banglang mah, yang kisah apa pak banglang mah, emsoi hum bak manung kilo tek mah, jap tek ke bangan acong soi lo, nilai tuang bangan semi gedeng hapu ke, siam ke cici, kalau dia tuang aning itu poin, dua bangan re-election, harga pacar dia blok rong sor panggil, laso lagi tan sita ini tuang dari Richard dia tuang kong lah ya. Awak tinun kau apa lo? Nasi nona pernah apa bang? Kita tanpa pakai, litum kau itu nanti lo. So nak tak, lapen so nak taksi, kabin kan tak, litum hamren lo ngajak snapet ke, litum si kacil lang bang, siksa olah. Lapen labangnya ni tak kata, ni rotor lo just snapet, so rotor, ame kan nanti so bang tak kacil lang sung siksa. Alang so kemang masih, litum masih yang doktor tu nama macam ni, alang ni kabor ipen lo tak, 200 peser, tak maksudnya lamen itu kabin pen. Enogre po lapen, ingpu po lapen lah. Dah bangke, la price apa bangke, ini tumjak dulu lapen kita jilang lah dulu. Lapen doktor dia sebenarnya bang sakit, berobat ke doktor, non spesialis kapek, ame kesu, pemane bang solo na tu kilang, mana bangke apa tu, mana bang, yo halo kapek ke doktor, kami pelajari pendak. Na posting po, lalu dari tum kesu, yun ikan kami, ini tumjak po. Nasi dolang mana tu? Ini tum kamat haleng, nasi nondang namanya kedantang sama cok kedatku. Kedantang, dak putih didi, asal diwet namanya dak ini tum National Rural Livelihood Mission dan dak halak keronceng. So ceng dak, sta ala putih didi asal diwet namanya kena bangke. Polling station nong lo, dak jasa mepet, dak board committee, presiden sekretari tum ametang, aning gemi pen. Abang so asal hem ke kipon, orang tum hancur lo, lapen. So dak kasih kapek nong namanya itu. Office metang sa hemki kim ponya parliament sesek sedang pono lasi pini daga bangke kape kali election campaign pada kali daga bangke adlang letum board committee tum aning kemi pensi metang lang letum kim no labang so sa hem nang pangku lo lapen dak pini bangke joining da do dak PHL sia song of aning ga cete ga pen pini dak bang sok sinar kep na jon do lapen na jon lang do lang setame pini bangke jasmen itu joining la pula ke bi kali labang ke tem metang office sai hem jadi orang kita ingkang lumayan so, tapi dak tu macam tanong lo, tapi kedam tang abang ke dak EPSL sisi hai po, setame nona bang ke ni tum tu BJP ka pahaya pasi tam klem bom lo, tapi
Kedam tang alang litum kacong thui an alam bang non ba litum chini lo je PSLC tum hok pet ni tum panak chong thui delo bang itu ni ceng rata chini lo la sini tum same ji je than pon bom lo je isi penisi ke claim pi pon ni pon pen rata kisung atura towar ni lang pen kacar je ni tame ni tum CM Dr. Teran mahang pen kada teng sili pen pon bom lo ni dak amren long tame litum des kat bang long desik tame jasme tek long lo towar tame non ke pon bom lo Ijun alang pada mi itu klaim pon bom no pendang lo kaprek rong sorapan jasa me pet timia kema ki boy ki sung det atau ma pan long le pota ki joy pen ki pija pada me itu klaim pon bom lo la si hala hoy putak tame itu reson card putak tame non klaim pon bom lo la si jasa me pet Bharatiya Janata Party atau ke mangela no ke boy nai atau mate kapap ki butum han aprang na ke banji hala soteng besi itu dak ini tame cita cimom pon lo klaim pi pon bom lo Olah bangke joding ulo, lat so tuwar bangke mana alang nitum na hang sar ni si itu masih sar token lo lapen so pon non Delhi si dolo lapen project pen sanction product total 135 crore CRF Central mana rural development fund la so scheme pen la so scheme la non na bangke rong check pen check kan la 114 crore sa non dak bang aro ong check lapen tuwar da check kai ko